Tharaka bara bakaringikana waki bwa damu ya Kibuka ni bakura thirikari kubara nontu bakubathamia bariuga antu au Kibuka kwerikanaga ni gikaro kya muruyu munene wa Tharaka uria wetagwa Kibuka na ni antu ombaga kureta atari kuma ntere cionthe cia nthiguru na ndi nibendekithietie na kuria thirikari ibare na irikane guntu guku na gutenga mbeca ciao kenda kubarungamira. Paul Kabithi na chutariria Gwewe kimumungware nyuma ekonjete mutira othiguni okumukumwire nthe murichaniire makwenga ende moro na kinyamari cia nkonjo mwachiambataru nyuma yake kuwatankari rwenje akaria bana baraba kwirigirwa kuthamwa nuntu bawako kwanda iri mangweta nchege ntere cia Kibuka kwewe nkuma nkagura munda milioni 10 miruri ikwa nini Mutharaka gwata gukompensate boromba kuma gakatheka gura munda miru na tutikwenda mbeca ino cia Mutharaka inenkerwa antu fulani bakira wati bathi baoni Tharaka na gatura Mutharaka nawe mbeca ciake ambe athia seturu na ndamwinu tigakwe Mutharaka tambite guseturu nuntu twina antu bambere waku tugwatanire antu bambere na bathagicu ba Tharaka eno yetu yina Tharaka eno ngijinaga twari na sauti imwe menya twenda gutumirwa twirwa inchu nibo kama tobo ibo gature me abo na tutwika antu batena guntu kwa gutura wewe compensation antu na nenkero mbia ciake nikenda kathia cheria bantu wakara kewaga nirite tendo karuto kairwa rundua kuntu kura no thio kare mugutura no tiomba okaraku kwogu kuonania enu family ne ambiria kuthira kana antu batharaka bambiria kugauka kugwa ndamwinwa yakirwe antu ba compensate bwega na compensate bwega tikwirwa antu barutwaga baturo paka antu wewe kanyamu mtu wewe kanyamu gake akagurira kwenda na kanyamu aka nakagura wewe kanyamu kega ti kanyamu kanini tende na rana itithie totethia garisa na kukonge kuthi utethia ndamu baruga na kwao karukinye ruji tucoberwe thirikari twakara gukorwo gwetu twigwe na mari mega pora muntu akono turo bwake bo utura na kiri barana bo batena taito cia minda yao irombare nene kiri thirikari na mono tongoria bao ara tukwira to compensate womba kuthukethira muntu ena ne 10 na taito ne mwega ake no weneo na tutije thirikari no ikinya bantu ikabanga gutumira gume ikauga taito ne ga compensate wa kwoguo kathikora itha gwatara guntu kurokethira taito iriri kura ni nkai mono kwo inkoromba mweshimua wetu gitonga murugara kina kithure kindiki na bau bange tongoria Batharaka bambe bathi guntu oku mbere bambe bamenye kira muntu are yagu wewe wena ne 10 otweke no bagairite mundu waku na kira muntu ena taito kenda wakara compensatwa watweki taito no ntu thirikari no yuge ogu ni kenda muntu akona kanyamu kaganu abau akona kanyamu gake mwana orongi akona gake ni kenda kathia seturu raka turithagia mburi kwi muntu ena mburi ciake guntu biengo guku tutie kuthamago nontu kando imitinya monge akike kake tuthamago nkinya muntu wewe na mburi egana agatare mburi imwe ruma ngiri 10 akaregwa mburi ciake cionthe nontu kwi guntu tanamiro bairithagia mburi wathi na abo embe bairithagia mburi no cieria icio barithagia ende tio turenda turuthogu batutarira munda batutarira mburi na nyombira twakito to compensate tutwike tukunenkero gintu kina maana ibunku ikagitani wakuta mugongo wa Tharaka batariritie kuringika anene arabu gite muci wa Kibuka karaganwa onto bora kinya bogate marugono rwa Kibuka rumbe kuriganirwa Kibuka muchunko marandani oronga kauma Netherland oronga kauma America ajite kuona Kibuka itukwenda kinya nontu ne misiamu turigwe kinya yo mbere Tharaka compensate mbere nundu mantu mamu metu mantwire wana kilimo no gikaraga kilimo na kiore tukaira na ngoko kwanja kilimo kirenda bilioni 4 kirewe mbuchuri kena tumeaboge kavi yanga ikumbi iro sendi yangoroba ikumbi tende murago wanokero gachwe murago ujuteme tuchuona dirikana ikumbi ireregwe bwega mantere cia Tharaka nkiripotera Uru TV Peter wa Paul Gwa Kabithi.